Kiban menurut Nabiya hukum pegala umum. Sistem sewa menyewa dalam bercocok tanam. Tak sewa tanah, tak pegala tanah, tanah belang. Ilung na tanah kuidro namu necok mu ilung kucok mu dro ni dro necok belang lu. Tapi ilung ada kubaya mu dro ni lagi athot, dro ten baya belang lu. Ana lagi athot. Pakai anak lagi athot, hai belang mentang athot, panen na belang mentang athot, athot long, belang longnya kengkak kurang athot, kaji kepada dronmu, monya tekadi tayak pegala, tanyo baru tagala bibi muwa, baru tabi muh bibi muwa, nyen intifak lete, tau say, izah aja nanti, mama no gala biar gala. Tapi mu keji ibi belang ke kedayo kalau ke mu tanyo tapi tak bayar sewa ke ko oh nya masalahnya sewa galanya ke thot sebab belangnya borok yang nan borok titipan amanah wadiah tidak boleh dipergunakan ambil manfaat ambil manfaat tanpa izin pemilik maka itu merampas ghasab namanya mengambil hak orang lain tanpa izin daripada empunya dosa.